PBC ngo mimi sigi asuko niriwe ngire ngo neze biribwe n'inzige ayura imbaraga z'abashonje. Yes, nongeye kuguha ikaze kwa kandi subscribe kuri no YouTube channel. Nizere yuko ibintu ari amahoro. Nyita King Ira inkuba ku butaka yende kuri muri showbiz, umwami w'imihanda, unyite inshuti y'aba diaspora. Ndi kumwe n'umuvandimwe hano. Mbere na mbere kabasuhuza bimeze gutese. Sawa. Ibintu ni amahoro. Ese kudashyushye. Ntago wagatayemo. Kugatamo nta byabura. Ntago byabura. Wagatumuye. Cyane. Yego. Imihanda si yagoranye gutya utagatayeho ukayishobora. Ku munsi utumura ngatunganye. Wakabonye se. Use ntago gasigaye gahenda. Guhenda byo ntibyabura ni ibisanzwe. Kari kugura nkangaho ubu. Nka kibiri cyonyine. Kibiri cyonyine? Usuka amarenge kingana gute? Umunsi umwe se ntiwagatobora. Imyotsi ngahe? Imyotsi nawe urumva n'urucabana. Niba ari nk'ingahe? Bari nk'ingahe? Yaba ari nk'ingahe? Yego. Wewe. Tugakorera rimwe ahubwo. Kwiseta bakwita kahe kazina se? Kwirigara. Banyita rasita. Bakwita rasita. Uyu maniga rasita. Ubu ngubu ubuza ahantu ducururizwa. Byanyabye. Akazi gatunze rasita se nakahe? Nako kwishakira injyamane. Inzuma se ziri kuboneka? Haha biri kugorana ntiwareba. Cyabari kugutera imijugujugu uri mu nyuma y'ibipangu by'abantu. Reka nifitiye akabike kanje. Ubu bagutera imijugujugu katunyonga akabike kabakweba. Aya. Uzi wabura icyo ukora wifitiye akabike mva byavamo. Hati y'umuhanzi witwa Bushari n'uwitwa Kevin Fanande. Uwo bita Bushari. Bushari. Iyo ndirimbo yuze. Iranguba. Ntabwo nyizi zina. Bahita ngo cyo yiririmbe ho gato natamubwira kuntu twagiye. Ngo naragwingiye bitewe n'ibihe abari gutera bonge. Izuba rikarasa rikagezana mu bw'akadenge jya ku by'akadegeza mu bikabanza kubuka icyizere bishobora kuwamye nzagiye igorora nzabandora. Marambeshyamo. Bamwita Bushido indirimbo yitwa Ayura. Bamwita Bushido tuvuga ngo bakwita Bushido ndakuzi. Egise wameze gute se? Egise wameze. Biba byanze gute? Hasi yadaye. Bimeze gute? Ni nabi. Ni nabi. Egise wa yadaye umeze nabi. Urumva umukeneye. Kumukenera nta byabura. Egise wamuhoye wamukorera iki? Egise wamuhoye wamukorera iki? Ewe. Na Yesu n'umuhungu. Byagenda gute? Byagenda gute? Umuntu ubu byumva nyine. Uhita umbwira ati ngiye tugihora na X wanjye. Atamukorera ibi. Ni ibitangaza. Sheri na X bitandukaniye he? Sheri na X. Nkari ntaho. Ni nkaho ari naho. Byose ni kimwe. Sheri n'uruhe ruri? Sheri mu cyongereza ni nguki? Ibyo kubimbaza ko ntize. Ntago wize. Nawe wigeze wumva babivuga. Reka. X mu cyongereza. X. Ibyo nabyo nta nabimenye. Umukunzi mu kinyarwanda. Umukunzi mu kinyarwanda. Nyine ni umukunzi wawe. Umukunzi mu kinyarwanda ni umukunzi wawe. Yego. Hagati y'Imana na Satani utijanye. Iyi Imana. Utinya Imana. Ukaba ukunda nde? Imana. Ukunda Imana. Ufite umukunzi? Reka ni babandi bo mu mbari. Nabo mu mbari bivuze ngo bivuze ngo yigura indangamiro. Yego. Inazigura gusugura nk'iyanga. Niwo wahakucupa nyine bika. Uramusomye. Ukamutama nyine. Urwagwa rw'intango ni igikoko. Urwagwa se warumugurira bigakunda. Ubu ngo winywera ikibwo urumva wamusomya kugira. Wamutama akuma. Akuma? Niko umusomyaho. Ubuse unywa nk'uducupa tungahe tw'icyuma. Iyo waronse sinatone ntiwadutera. Tune?
ubwo kamwe kaba gafite volute 42 tubiri tuba dufite volute 84 ubwo kongeraho two tundi turi kugira ngo tube tune baba bigize volute zingahe? si 160 160 n'indi mibare irengaho. Nwese iyo wanyweye nk'utwuma tune ukagenda kuri iri gare ryawe riba rigenda ku butaka cyari raguru riba rigenda ku butaka yango ni benzine uba wanyweye iyo wabimenyeye ushaka kutunywa mu gitondo akareka ku kagoroba ako mu gitondo ntabwo ushaka kugenda utarakuramo utaratama ubwo mu gitondo sinzi wajya mu kazi ute kandi kuvuga nyine turetse iby'inzoga mu gitondo ntushaka kujya mu kazi utaratama uba ugomba gutama ibyo biba ari byo yego bitayemo se ugira ngo bigufashe iki? ni ukwimwakura ubwo kwimwakura kereka ari nka wate nta gakoma ndimo ndanywa cyangwa iki kintu kiruta kwimwakura ntese igihe utanywa igikoma ngo ngako niko kambera aho kurusha igikoma yes hagati umuntu witwa Bob mbere n'umuntu witwa Lucky Dube ufana nde? Ufana Lucky Dube kano kanya ushatse umugore urumva ugasanga mu nzu irimo mama wawe irimo n'umugore wawe yahiye irimo irashya kandi ufite gukuramo umwe ninde wakura? umugore wawe wakuramo umugore mama wawe ukamureka mama wawe hari ubwo muri make bwo yabakora umugore arega ese ko bavuga ngo umugore wawe nawe ariko mama wawe nawe ukaburane kaboneke ni nyina w'umuntu wewe wakwikuramo umugore? akikuramo umugore kubera iyihe mpamvu? kuko niwe mfite akamaro gahagije kahese bibaze mama wawe yakuguriye pampa kashiranje warinera koza ariko byose bikaba umugore muhuye mukuze wumva se ngo uburere buruta ubuvuke zo umuntu aba ari intanga aba ari gutya ariko yamureze cyane ese ntabwo ubiwanyu bahiye uribana muri geto bakorerwamo bya bindi ntabwo mu utipa ajya gutera agataka akinshaka gukora bya bindi ese ntabwo ujya ubajyanayo nkari ntabyo ese ubundi manega ubundi uheruka kubikora gihe iri zuba rimeze gutyo wajya kubikora ubwo ntiwayatamo watama gute kandi ejo imvura yaraguye ibiceri ese ni ngombwa ngo ubishyure ese wumva koko ari ngombwa kubishyura cyangwa nawe wakwishyura utamwishyuye nta byavamo bivuze ngo nawe ubishaka cyane kurenza hano wambwiye ko bahita ngo iki? nyahita muri Gahinga hano turi mu Gahinga muri Bugesera ko bibibutse mu karere ka Bugesera nsubiza wa mukobwa ubeshya we ntawe mbeshya ugiye kumbarira mu cyongereza guturuka ku 10 kugera kuri 1 ku 10 kugera kuri 1 ngabimbarire mu kinyarwanda baze mu kinyarwanda namenya yigwe urava ku 10 ugere kuri 1 byabigoranye birakunaniye urahera ku 10 umanuka ugere kuri 1 ntari ibintu birenze nta byananira ntabishobora ngatwagiye ifata ko nabishobora dukeneye ko abantu babyumva ko bishoboye koko nta byananira ntabwo byakona ko nabikora urateganya gushaka umugore gihe kiza nyuma y'imyaka 11 nyuma y'imyaka 11 ufite ingahe? 17 reba hariya mutubwire muri comment bantu mufite imyaka 17 mumeze nk'uyu muntu harega iyi myaka ntibayirebera mu maso ntibayirebera no mu gikurira nese ubu uba umaze gutora guskaga nk'inzuma nk'ibiro bingahe kuva mu gitondo? hana kimwe ubu ngubu nibwo ngiye mu kazi ku munsi uskaga nk'ibiro bingahe ukorera yo agafashe se ntiwasiyaga na 100 gutya wavamo amafaranga angana gute? kiro ni turuwasa gukuramo amafaranga angana gute mu mibare?
kiro turuwasa uhita ukuba ugahita ureba amafaranga yo umunsi ushobora gucyura amafaranga angahe tutarebye mu biro? mu biro hari igihe wacurana kenze ibihumbi kenze. Inzu yawe ugezeho uyubaka? inzu si ubu bugesera wabwubakamo inzu ubwo ako kano kanya nguriza 5 wabimba none se ubu wakura hehe ikibanza kiri kuri miliyoni kandi ibiceri ngo byarabuze kandi ukorera kenze ku munsi. ubwo erega uko umuntu yakora niko yarya. Uyaryamo iki? wabura ibyo uryamo mwaba ukeneye kunywa waba ukeneye kurya. Ibyuma 6 unywa ku munsi ubwo biguza ngahe? biguza ngahe ntabwo byumva nyine njye munywa ibyuma 4. unywa ibyuma 4 ugahaguruka ukagenda wumva ugikeneye n'ibindi cyangwa uba wasinze? kwa ngaho waba ugiye kurengera wongeyeho ibindi. ni ibyuma 4 bikarangira ukagenda ugatuza. amafaranga akaba arashize? ntabwo washize. cyangwa uranasengera? usigarana ukoresha tonda. usigarana turakoresha tonda. isijya urangura? uzibonera ubusa ni uguskaga. rakaraka urarangura uraskaga. wagenda nta biceri ufite. niko njye mbizi. wagenda nta biceri ufite. utoraguye icyuma kirakubwira ngo nyishyura. kugitoragura nabyo ni ibindi. neza wagenda uzi kuratoragura. wari wagira muri Kigali? wagiye ugiye kugira ute? ahantu nakoreraga ku giti cy'inyoni. giti cy'inyoni. ku giti cy'inyoni. ikintu bita ambutiyaje na amburiyaje bitandukaniye kuki? ambutiyaje na amburiyaje hari aho bitandukaniye. neza amburiyaje ko ari iya moto na ambutiyaje bikaba ari ibyo mu muhanda. ambutiyaje nyine urumva hari uburyo umutekano wabaye muke mu muhanda. wabaye muke? naho moto nigira amburiyaje gusa? nk'imodoka yayigira. n'imodoka yayigira. igare ntabwo riyigira se? igare ryawe ni igare ryawe? si kudashaka umugore ngo azane mu birongoranwa nawe akagare kandi mbizi ko ari kare gusa atarizanye. maze bakwita papa nde? bakwita papa mwana nge. waramwihakanye? nta mwana nge. waramwihakanye nyama? reka ese ubwo bidubikamo bikarangira gutyo gusa? ndagaca. uragaca? reka bidubikamo bikarangira gutyo gusa? yego none urabikubwira se ukavuga uti wambeshye? nubwo yaba ari nge gusa nambwira ko atari nge ngenye. hari uwo wabibwiye? reka si nge musore wina uzi gutera inda gusa? yego nta n'urabimbwira ngewe. umukobwa muri gukundana muri kino gihe ni ayahe mazina 3 mwita? ntawe. ahari umwita yahe? iri tumba rimeze gutya warikundamo umuntu bikavamo. tumukunze mu itumba azamukunda mu zuba. hari iminsi mugira mwebwe yo gukunda? zigiye ibiceri ko biri kubura utare. kandi ukorera akumva noneho ngo ibiceri byarabuze kandi ukorera 15,000 ku munsi? 15 neza niko buri munsi uyabona. wakubise ukorera nkangahe? ukorera na 3. 3,000? n'igihumbi wagikorera. urumva nahise ubwo uyabitse uno munsi kenze ejo ukabona ndi kenze ejo ukabona igihumbi. kuyabika si byagukundira. ntabwo byagukundira. wumva ari akantu mu mutima akavuga ngo ugenda uyajye uyamare. yigo ujya usenga? ntabwo wibuka gusenga? ntabwo wibuka gusenga? kuri noheri gusa. kuri noheri gusa? usengera ahagana mu wa Gatolika. ngasenga isengesho ubwo uti Imana ndagusabye ibyo urinda abantu bo ku mihanda. biriseriye biriseriye. ubwo nawe ushaka ko Imana izajya ibarinda? buri wese ajye yisengera. abantu ngasenga igyawe. iyo mbyutse nibwo nsenga. ntabwo aya masaha nasenga. ntabwo byakunda? iki bitakunda? nzi ko mba nasenze mu gitondo. wasenze mu gitondo? bakwita rasta. human man rasta. Ngira abantu ngo munkorere subscribe. munkorere subscribe. Se kubivuga gacyumva. nawe rero rasta. Mwabantu ngo munkorere subscribe. mwabantu ngo munkorere subscribe. Subscribe. ubivuge neza rero. ariko yo rasta koko. Rasta.
munkorere subscribe usenge ko Mukore mbivuze subscribe. munkorere subscribe Areka se. munkorere subscribe Mukore subscribe. indirimbo yitwa kugasima urayizi twagiye iririmbo Ngo nagiye imuhira nigira gasima. muri kamera ariko nawe Sikinagiragira shatse ubuzima. Ikiziga kirira cyuzura isima kubona ingange namenya ko ari uguhara urenzira kugasima. Kugasima haduteraga agahinda. Navuye imuhira ngeze inaha ngo ndiniga. Ikizero cyose kigenda kiyeyoka. Abanyizera bamfata nk'igihomora. Gusa nyibagirwa. ntaribi ari ukwiba ihene na radio wakiba iki Muri ibyo byose ntacyo nakiba. ntacyo wakiba ninde muntu uzi wibina ko amahene bayamaze ngo n'amaradiyo na telefone Ntawe ngenzi. ako barabyiba Mbyuka nigendera numva bavuga ngo babyibye. ngo babibye se nta muntu urakwiba wowe Kwiba. Genzi yanyibye nk'ijana. akwibye nk'ijana Ubwo zimufashe. Yambwira ngo bamukorera iki hari uburyo babyita gucishaho ikinyafu. Kamureka kigendera. utakanyafu kigendera nawe urazimiza kanyafu ntago byumvishe Akanyafu. ese wako noneho ugira ugabanye ibintu byo kujya mu gitondo wimwakura ibintu byo by'imyotsi ntago ari sawa Beza umuntu yimwakura ku myotsi gusa. Ntawakitamo n'agacupa. iyo unyotse hanze yimwakuza agacupa Iby'imyotsi ibyo ntabyo. iby'imyotsi byo ntabyo yego buri cyabigwera urubyiruko rwashyize amaboko mu mufuka insongi urazizi yego Ni wa bandi usanga nyine babahaye imimezo. Tareba. egisi se wamumbwira akajambo kamwe Egisi. Ntawe. nawe uze ngo nta mukobwa mwigize mukundana Ntawe. nta mukobwa murakundana baguhora iki Hezi nge nuko mba ntabishaka. ubahora iki Nkaho ni ntacyo. nkaho nari ntacyo ni ukumva pe inama yaragize ibyo yikorera Intama. Hezi ntama. yego Intama ntabyo yakora. ntabyo yakora wumva uri ntaribi urabyuka ugasanga bimeze uko yego Wana. muri Amerika ujya urarayo uri nko mu kurota ukajya nko muri ntabwo urajyayo niwe manzi w'umunyamerika uzi Nyamerika. Bwabarindera. Diamond hajya buriya si umunyarwanda ni hehe Mu Tanzania. mu Tanzania yes naho Shiba Kabuwahi Umugande. ni umugande ako bambwiye ko Bruce Melody ari uwo muri Kenya Ni umunyarwanda. yes nizere yuko byagenze neza ni mukore subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana bya buri kanya cha bless